Big League 2023-2024 mumuterero obugaro kandi nitutandika olugendo lwaitu luyaka kuba champions kandi ogenda mu Uganda Premier League. Mwebale muno akiki nitukusiima na kampuni omukaire kanu atujja kuba nitwanveiringa na check of 100 million Ugandan shillings. Agonigamani gomupiira. So kubasiima munabasagiki aba Booma Football Club. Ninya batwikiza idara eryo kusaba obusagiki bweyongere niko twekya kawundi. Donald group eri determined kurola nti twekira level yona etukuba nitwetaaga. Mwebale muno goro buli sifi yona yarabatusangire mwebale muno. So ogongo mujozi gula katale mitwale na ya Uganda usanga ofisi yaitu opposite Kawaka building. Gentlemen, engineer Jonada Simwe is putting pen paper 100 million Ugandan shillings. Booma Football Club. Yes, ladies and gentlemen, aba kamera saba musike signature mutakitwara baitu mukisike musika mukirole koto muno omukama bwa bunyoro ndo mukulabu ya kitara nemizano yona eya Booma. So thank you so much for coming and tukubakulikya na win eyaijo wakulu kibogege n'omusajja akakizire kuchuma omupiira mu mpaka eza Masasa agakuli abalaga akuno sajja mukufu zanyibawa ingira mu kisaawe ogalo olina kulembera timu muzala kikola mumani yesebo mutamanyi wa kiza yesebo mulimu omusajja simo kasikola omuta Isaac Asechanzi nabangu omwana gwebayita agogo Allah chakula naye tugenda kuba timu kikati na timu katimu azoke kurungi mu kamera hano. Yeah, ladies and gentlemen, once again I warmly welcome you to this evening's edition as we unveil the platinum sponsor, Jonad Conglomerate Investments Limited.